Whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia lo mai au talo le aso lulu. O le aso e whai ai le se I o le kuota o le nei tausanga. A whe tolu se lau tangata ta ito otasi o le a manuia ma wala au lia talo sanga mua wanoa no fo maui New Zealand I lalo le kuota le Pasifika. Ai a whe ono se lau 50 tangata ta ito otasi o le kuota Samoa. O le seifo I le sole a amata whaongai na ia wanoa e le I mawhaiona whaongai tausanga lua se fulu ma le lua tasi o na o le koviti. A o le Pasifika o lo vai le tausanga nei ma le tausanga fō a o Samoa. O le a whaasafua I tutono o le wha tausanga. Ma o le ua whaopopo ai le isi 50 a wanoa I lunga o le awhi se lau e peo na masani ai I tausanga te itasi. O le mai ai o le se I le so le afa alawilo ai lunga o penga tawha ilangi le immigration in New Zealand I ngō I la tau le afa amaniaina leo le a amata whailo mai le asonga fu o le vaiaso asau. A mai a leona wala au li alo ia lea e ala I le tuina mai o tusi mai le immigration I se aso le nei lava masina e wha atalo sangai mo avanoa no fo mau. O le kuota o le nei tau sanga le ulwa I taimi fo I lea wa wha aulu mai talo sanga whaia online suia mai ai I pepa wha atumu. Ua au sia maalienga I le vao le uni ma le pulenga le ofiso tinei mu, ma e le tau mate o le afa au Sofia I tanga te fia ngā lulue I le au nanga. O le ua tau sanga ma le afa o fe whalo wa I tu nei e lua o na o tutongi, ma o le ua mai asainia ta I alai ta ita inai, maalienga fōu. O se tau nu unga wa sa wai le mai au soro te e na whaia le au whai ngā luenga. Pei ta eol masina ta aluai na le tau nu oi nisi na ua ofi mai tutono le malo, ma ofo mai lana fiso aswani. O le ofo fōu wa iei nei e tusa ma le se lau whaasfulu 5 miliona, ma e se lau miliona ta alai sili atu ai nai lo le ofo na fofola mai I le masino I ulai. O lo o awhiwhi mai ia I lea ofo le si itango tutongi o atu I le 2.5%, ma o le tala fia e toi whaafo I le lua tasi lo na aloa I aina. O le ofo lo o sa waipol kalame langolango I nai le au whai ngā luenga, a whe 5 se lau ta alale po ne se mau le tata whai ngā luenga fōu I le vaiaso kirisimasi. Pei meni wha atasi na mawele au whai ngā luenga o loo I au kilani wha apea nisi o alauni. Ai le ngata I leo whesoa soani tau tupe mosu I umai sauwhanga I inisiua, e le ngata I le inisiua ino o soifua, ai wha apea tupe maua. Ai le yoni o se maalienga wa mawhaiona o iai o na ole lango le malo. O leo le afo la siato I sui o le yuni le nei maalienga whaio wha atasi, ma o le a amata wha asolo fonutanga a walo na wha apalo taina. E le vau le se fulu a whetala, ma le lua se fulu a whetala le si itanga o tutongi o fui mō, a mata mai I ai ulai o le tausanga fōu. O le whana mea ta alo le ana tau wha a whewhe I tangata sai le whale tusi le o ngā tutono au kilani ana pō. Mai leo leo I wha apea o lea sawa ia se tasi o lo uina le whana I Lawn Street, te ale o le ono I le awhiawhi. Na vave atu I aisui o le ofisa, ma maua muli ane ai o le whana mea ta alo. Tu ufa antasia talafowe le seisi wa ave leo ono o le nei mata upu. Pau reporti, o le ana avea mamafu anga o le whewhewe o nisi sa iai le whaletusi a le Auckland Central Library. Ese mai ilea, o le lata fo I le tūlai 5 I le fiafia na nafi, na reporti ane I leo se tasi o mata upu I keri ma ina ua o atu o le whana mea ta alo foi. A o ilo le komisi a wala na whaafetai iai le malo le koviti le taimi na sawai. O lo iei mo onga o se tasi o te itai Pasifika talo sia a e tu wai matangata Pasifika. O lewa whaelo mai el palemia Jacinda Ardern na komisi o lo ta ita ia lea le polofisa ia Tony Blakely o i o se tasi o tangata so iso e whaapito o lo ngalue le universite me le pone au setalia. Whaatasi e manisi o ko mesina to alua. Mai a Debbie Sorensen o le pulesili o le Pacifica Futures o lona mana onga. Ia o ole ilo ngal komisi ia a fianga na iai matangata Pasifika. I taimi a mata o le whaamai, le epe i o le lava sa whai o tātu tangata ta ia la mō lato i le amata matanga, e ui o le to atele o tangata Pasifika I ngā lulue. I to tono no fuanga whaanofo I sea, malaiva alele, whaapea isi ngā luenga whaafisanga I matangata. Mo le maua Debbie e le whai ngofia I ainga Pasifika, ma e tā wai le komisi o na tangatanga I community te itasi, ma o na afianga. Ina ia fua I ai tu e mo o miona whaaleleia mo leanga I luma. Ai se talalata mai wa iei le komisi, o le wa iei le fitu se fulu 5 reporti, pe a male afe fitu se lau fautuanga I tu e mo o miona whaaleleia, wa sau mai a reporti. O le aunga male wha moe le komisi, ia lava tā uso ni usila mo se isi wha amai le lumanai. Ma tala wha ai u,
E lata I le 1 miliona tupe ngau ua tangata kiwi I totonu o le tolu masina, ua alu le I scams. I se pepo whaamtalanga mai le ZNZ, o lo wala au mai ai tangata e avea lea malapata inga ia pui puia mai ai, a o iai online. O se tupe ngau tele lea ua whaamawina I totonu o se kuata, talo mai le lua fesa fitu. E la o whaingofia le ZNZ nei tupe wangau ma ila lato mai tau, o le toa tele lava o le vao le se lauta ala ma le 5 se lauta ala. O mafuanga fo o le o tele ina ofi mai ele au tau whaavalea mga oi, o le whaatupula ia lo tupe whela fua I online le whaamaunia, a to ai mataimi o fi whaatawa inga. Mai le ZNZ, a whai ua a fia oi whainga le alofa nei ma ua ngā waisau tupe, vave fiso ta i le whale tupe po le ZNZ foi. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.